počinjemo u tihoj sabranosti, uvodeći se u svetu Božju nazočnost. Ponovno pozivamo Isusa u svoje srce, moleći ga da naš duh sjedini sa svojim Duhom Svetim i tako nas osposobi za istinsku molitvu srca. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Molitva Duhu Svetome. O Kralju nebeski, odvjetniče, duše istine, nazočan svuda i u svemu, blago jednostavnih srdaca, životvorče, dođi i razapni svoj šator u nama, očisti nas od mrlja grijeha i neka oprečisti tvoja svetost spasi naše duše. Amen. Od tajstva svjetlosti. Vjerovanje. Vjerujem u Boga Oca Svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca Svemogućega, odonud će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam umnoži vjeru. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam učvrsti ufanje. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam usavrši ljubav. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe. Isuse, moja jedina ljubavi, ja molim Te za one koje ljubiš Ti, ali ne znaju kako da Tebe ljube. Neka budu očišćeni, ozdravljeni, da budu oslobođeni od svakog zla. Prvo otajstvo svjetlosti. Isusovo krštenje na rijeci Jordan. Meditacija iz Biblije. Njega, koji je bio bez ikakva grijeha, Bog učini mjesto nas grijehom, da mi u njemu postanemo pravednošću Božjom. Kad je Isus bio kršten,
odmah iziđe iz vode, iznenada se otvoriše nebesa, te on vidje duha Božjega, gdje silazi kao golub i spušta se na njega. I glas s neba reče: ovo je sin moj, ljubljeni moj, koga sam odabrao. Meditacija iz poruka Pravi život u Bogu. Isus kaže: s čime možete uspoređivati moje srce? S izvorom koji čini vrtove plodnima? Da, zato ako jedan čovjek žedan, neka dođe k meni, neka dođe i pije. Moje je srce izvor žive vode. Dođi i uroni u izvore koji teku iz mojega presvetoga srca. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse,
oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe. Isuse, moja jedina ljubavi, ja molim te za one koje ljubiš ti, ali ne znaju kako da tebe ljube. Neka budu očišćeni, ozdravljeni, da budu oslobođeni od svakog zla. Drugo otajstvo svjetlosti. Isus nam se objavljuje na svadbi u Kani. Meditacija iz Biblije. Prvi od svih znakova bio je u Kani, kad je Krist Gospodin pretvorio vodu u vino, zahvaljujući Marijinoj intervenciji, prvoj svojoj vjernici, i otvorio srca svojih učenika vjeri. Meditacija isporuka pravi život u Bogu. Bog Otac govori: utješite se u njezinu zagrljaju i u onim istim rukama koje su nosile mojega sina kroz pustinju u Egipat. Štuj majku koja me častila svojom dobrotom. Zašto? Nisam li je ja visoko cijenio? Učinio sam velike stvari za ženu odjevenu u sunce. Od tog je dana, kad ju je moj duh prekrio, svi naraštaju zovu blaženom. Ko vam kaže da je ja ne slušam? Nije li vaša majka zagovarala u Kani? Ti su vam znaci pokazani da vaš duh može shvatiti što danas vaš duh odbija. Taj je znak bio određen za sva vremena koja dolaze. Žena odjevena u sunce, odjevena je u duh sveti, 3 put svet, i koji ispunjava svijet, jest Majka Božja. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O O moj moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe. Isuse, moja jedina ljubavi, ja molim te za one koje ljubiš ti, ali ne znaju kako da tebe ljube. Neka budu očišćeni, ozdravljeni, da budu oslobođeni od svakog zla. Treće je tajstvo svjetlosti. Isus navješta dolazak Kraljevstva Božjega i poziva nas na obraćenje. Meditacija iz Biblije. Isus propovijeda radosnu vijest i dolazak Kraljevstva Božjega poziva na obraćenje i oproštenje grijeha onima koji mu priđu s pouzdanjem, vršenjem dijela milosrđa koje on nastavlja vršiti do svršetka svijeta, osobito po sakramentu pomirenja koji je povjerio svojoj crkvi. Meditacija iz poruka pravi život u Bogu. Presveta majka Marija kaže: Bog dolazi svima vama, pa i najgriješnijima. Vratite se Bogu i on će se vratiti vama. Dođite i načinite svoj dom u njegovu srcu, kao što on čini svoj u vašem. Neka svima bude poznato da bez vaših najžarčijih molitava nećete moći gledati Kraljevstvo Božje. Njegova vladavina na zemlji na dohvat je ruke. Zapamtite, ono što Bog želi od vas jest promjena srca. Ne bojte se priznati svoje grijehe. Živite i obdržavajte sakrament ispovjedi. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje. Budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljeni plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljeni plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljeni plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljeni plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja,
moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljeni plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljeni plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljeni plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljeni plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljeni plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljeni plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe. Isuse, moja jedina ljubavi, ja molim te za one koje ljubiš ti, ali ne znaju kako da tebe ljube. Neka budu očišćeni, ozdravljeni, da budu oslobođeni od svakog zla. Četvrto otajstvo svjetlosti. Isusovo preobraženje na brdu Tabor. Meditacija iz Biblije. Preobraženje je otajstvo svjetlosti koje se dogodilo na brdu Tabor. Slava Božja zasjala je na Isusovu licu, a Otac nebeski pozvao je zapanjene apostole da ga slušaju. Meditacija je poruka pravi život u Bogu. Isus kaže: kao u preobraženju preobrazit ću svoju crkvu da dobije svu i žarujuću slavu svoje mladosti, kao u svojim svadbenim danima. A moja će volja biti na zemlji kao što je na nebu, jer vi ćete biti jedno, klanjati mi se oko jednog svetohraništa s ljubavlju u srcu i s gorućom vatrom u sebi. Ja ću ispuniti svoju svećeničku molitvu na zemlji kao na nebu. Vaše će duše biti ukorijenjene u meni, u ljubav, u jedinstvo, ispunjene savršenom puninom mojega duha. Da, ljubljeni moji, ja vam ne dajem samo vaš kruh svagdanji, nego skriveno blago svojega srca, nebesku manu koja vas preobražava. Uzdiže vaš duh u sliku mojega duha. Bićete preobraženi izljevanjem mojega duha. Od svakog od vas učinit ću sjajni grad. Potpuno ću vas obnoviti, jer je to način da bih vas pripravio za zaruke s mojim svetim duhom. Ja sam na putu povratka da preobrazim cijeli svoj svijet u dobroti i svetosti istine. Oče naš koji jesi na nebesima,
sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe. Isuse, moja jedina ljubavi, ja molim Te za one koje ljubiš Ti, ali ne znaju kako da Tebe ljube. Neka budu očišćeni, ozdravljeni, da budu oslobođeni od svakog zla. Peto tajstvo svjetlosti. Isus ustanovljuje Euharistiju. Meditacija iz Biblije. Isus nam daje svoje tijelo i krv kao hranu pod prilikama kruha i vina i potvrđuje svoju ljubav prema ljudskom rodu sve do kraja, za čije spasanje daje sebe samoga kao žrtvu. Meditacija iz poruka pravi život u Bogu.
Otac nebeski govori: svoju vam milost otkrivam, a spasanje vam je dano po mojemu Sinu Isusu Kristu. Da biste bili slobodni, on je sebe žrtvovao za vas. Kako biste sudjelovali u božanskom životu, on je ustanovio svetu Euharistiju, da vas posveti i da budete sudionici njegova tijela i krvi. Vi ne blagujete neki običan kruh i vino, nego blagujete Boga samoga. Kad biste se samo svrnuli na tu tajnu i potpuno je shvatili, nepristupačni Bog vama je pristupačan, nevidljivi Bog vama je vidljiv i spreman je pobožanstveniti vas. On, čija uzvišenost nadilazi sve anđeoske sile i sva bića i sve što je stvoreno, vama je naraštaju na raspolaganju. Bog vam se osobno ponudio da vam vrati vašu božanstvenost, pobožanstvenjujući vašu dušu da uđe u vječni život. Ja ću ponovno podignuti svoju Euharistiju u kućama koje su opljačkale moju nazočnost i one će postati svete. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljeni plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljeni plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljeni plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljeni plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljeni plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljeni plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljeni plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljeni plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljeni plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljeni plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one
kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe. Isuse, moja jedina ljubavi, ja molim te za one koje ljubiš ti, ali ne znaju kako da tebe ljube. Neka budu očišćeni, ozdravljeni, da budu oslobođeni od svakog zla. Salve Regina, Mater misericordie, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules Filii Hevae, a te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum vale. Eia ergo, advocata nostra, ilos tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesu, benedictum fructum ventris tuis, nobis